Jadi bila pian aku nang susu pian kasini dikajakakan kaina 10.000 ulun memberi pian. Jadi nang lawan aja nang susu kagegenalan nang karudung habang ayo pang kasini pian sakader satu mat ulun menjepayakan. Jadi ngini duit nah ambil aja pian capati bang beparak jangan nang supan-supan. Jadi ukayakan mangai nang ampun pian. Nah tuh nang kita lihat cuman sebigiannya kawa ai baite. Jadi nang dua biji tepat tak di dalam lagi. Jadi lawan pian beburuk tuh bang pasti. Jadi lawan sampian Allah mau jangan kita berjumpa di sini tambah temuan Dewi terakhir asli ada hati yang tahu. Jadi lawan pian Allah mau jangan kita berjumpa baik boleh berdekatan. Inilah lagi kebingin tahu mama mingam cuman sus kenalan. Jadi nang lawan pian ini sampai retaan. Selamat berjumpa lawan kami berdepatan. Sebelum pian naik pinang beretaan kita menghibur di sini pengantin nang berdua. Nah jadi nang tidak lupa ulun mau ucapkan ini nang pastinya sebelum bermatihin kami nang jauh berjalan. Alangkah baiknya dahulu bertepuk tangan. Alat tepuk tangan jadi matihin kami nang melanjuti ini nang bermatihin nang kedua kali kami matihin ini imbah tengah hari sambil nang tu sampian kaina nang naik pinang kami nang malihati. Jadi nang ini sabarataan kita nang tak lupa selamat nih berjumpa lawan kami bertemuan. Jadi nang tidak lupa ulun menyapa amang nang tunggal lingkungan. Terima kasih banyak ulun nang dapat sawiran pian nang membawa kotak mulai situ tadi berjalan. Jadi untung ulun dasar bujur rezeki kita nang diatur Tuhan. Jadi nang lawan pian nang memberi sawiran. Terima kasih banyak lawan pian ulun ucapkan. Mudahan bang pian nang mana tadi duit ngini bang memberi. Mudahan beretaan sehat setiap hari. Mudahan beretaan kita lancar rezeki. Mudahan kita selalu dilindungi. Mudahan saberetaan kita kawan naik haji. Naik haji jadi bang ulun matihin melanjuti. Jadi kepada bapak ibu nang hari ini dibuka jalan sedikit ke senang lalu ada di muka sini. Karena ngalih lalu amang kendaraan sakupi lalu nang lawan pian ini nang beretaan nang ada hari ini. Kita hari ini pastinya bertemuan dihibur amang-amang di muka nang di hadapan. Baik tuh bang amang nang memakai tuping sidin bukan tan atau abang juga nang gigi bakal luaran atau abang ibu nang karudung abang nang susu saling kenalan. Pinanya tuh susu pasti nang gelembungan. Jadi nang lawan pian ulun mau ucapkan kasini beparak pian ulun hendak mengajak akan ini susu asli atau susu palsuan. Jadi nang tak lupa ulun mau ucapkan jadi bila pian aku nang susu pian kasini dikajakakan kaina 10.000 ulun memberi pian. Jadi nang lawan aja nang susu kagegenalan nang karudung habang ayo pang kasini pian sakader satu mat ulun menjepayakan. Jadi ngini duit
sehat saberataan. Lalu tak lupa madihin ulun lanjutkan. Sebelum madihin lanjut sekali lagi tepuk tangan. Tepuk tangan. Jadi madihin ulun melanjutkan sambil pian kaina di situ nang naik pinang. Kami di sini sambil pemadihinan. Kita nang tak lupa niat saberataan. Niat tujuan kami menghibur nang buhan pian. Lalu nang madihin ulun mana rusakan. Ayo habuhan pian kasih nang naik pinang. Kain abang kami di sini pang menghibur pakai pemadihinan. Lalu nang tak lupa ulun mau ucapkan kepada bapak ibu ini saberataan. Kita nih berjumpa pastinya nang berdepatan di dalam acara resepsi pengantinan. Ini abang yang di pengantin tunang laki ujar nih bang Maran. Lalu kakak Nadia sebagai nang bebinian. Jadi nang tak lupa kepada pengantin kita mendoakan. Mudahan pengantin inya lagi binian. Mudahan pengantin pian nang panjang umur. Mudahan nang sehat badan. Mudahan pengantin rezeki dilancarkan. Ujar nang dengar kabar pengantinnya begawe di rumah sakit ceria nang ini lagi binian. Mudahan buhan pian selalu dalam lindungan. Mudahan tunang gering kaina disehatakan. Jua bubuhan pian usaha tu sampian diberi keberkahan. Mudahan nih pengantin inya rohoi rahayu. Mudahan nang tuntong pandang. Mudahan pengantin pian tu menjadi keluarga sakinah mawaddah dan warahmah. Kita mendoakan mudahan pengantin rezeki dilancarkan. Dunia wan akhirat tidak akan terpisahkan. Tak terpisahkan. Jadi madihin kami nang melanjuti kepada bapak ibu berataan hari ini. Kita nang tak lupa berdebatan di sini. Lawan bang pengantin nang dua lagi bini. Jadi sambil bang pian kaina naik pinang. Kami nang bemadihin satu matni terjadi. Lawan nang tuan rumah sudah ada berjanji. Ujar nang bemadihin pulang imbah tengah hari. Jadi geser pengantin sabuting kami padahi. Bila nang malam ini pian nang laki binian. Kaina di rumah jangan lagi supan-supan. Karena buhan pian sudah dihalalakan. Istilah bang kata ngapa nang tunang lagi kaina pian pahaman. Jadi geser pengantin tak lupa kami padahi. Bila malam ini pian membunuh Yahudi. Bila nang lawan bini pian kaina diintihi. Bila nang hendak membebem jangan nang dilepiki. Jadi lawan pengantin kita doakan malam ini. Mudahan kakak Nadia pulang lakas beisik. Lakas beisik. Jadi tak lupa kami menarasakan. Kami nang bemadihin satu mat nang gesampian. Sambil tuh di sana ada hiburan naik pinang. Kami sambil di sini pastinya bemadihinan. Jadi nang lawan pian ini saberataan. Tadi nang gesan pengantin sudah didoakan. Jadi lawan pengantin saumpama tuh sampian sudah nang kauyuhan. Itu nang kadep papa bila hendak berpulik pengantin naik kapal laminan. Nang jelas hajat kami sudah pian kabulkan. Jadi lawan pengantin pian nang laki binian. Apalagi bini pian kepalanya kaberetan. Jadi kadep papa saumpama hendak berpulik pian kapal laminan. Nang jelas bang kami terima kasih lawan pian. Jadi nang tidak lupa ulun mau ucapkan lawan abang kami ramen
ambil ini pengantin kasihan nang berduaan. Jadi nang lawan pian ulun mau ucapakan tadi kesan pengantin sudah ulun mendoakan mudahan nang buhan pian selalu disehatkan. Jadi bilanya turun hati-hati begemat pian. Jadi nang tak lupa kami mana rusakan kita bebarak kesini pulang nang kemulaan. Jadi nang tak lupa ulur memadahkan kita nih menghibur satu mata nang lawan pian. Anang ada bang di sini di situ nang naik pinang. Lalu nang tak lupa ulun mau ucapakan kepada tuan rumah pastinya nang rumah undang kami lawan pian. Terima kasih banyak pastinya sabarataan karena hari ini kami nang sudah diundang berarti baik buai kami nang di sini panjang umur sehat badan sehingga bang kami lawan pian berdebatan. Lalu nang tak lupa kami meminta maaf minta rela berataan bila dalam tuh hari ini kita nang pertemuan kami ada terjadi baik nang salah ucap atau nang sikap kami maulah pian kada nyaman nang jelasnya kami niat menghibur pian. Lalu nang tak lupa ulun mau ucapakan kita ngini matihin satu mata lagi bertahan. Jadi nang tak lupa ulun nang pemula hari ini membawakan mudahan bang kita bertahan panjang umur mudahan sehat badan sehingga kita kawa pulang berdebatan. Jadi nang lawan pian ini sabarataan ulun mawakili kakawanan sarumbungan nah kita menghibur ini lawan pian ini wabil khususnya buhan ni amawang salah lawan hilap di dalam pertemuan kami minta maaf minta rela berataan. Jadi nang tak lupa juga meminta maaf ulun mau ucapakan kepada bang paman nang sidin berjual di muka is kuburan tadi lawan pian ulun ada tersambetakan. Jadi mudahan pian selalu disehatkan mudahan pian selalu dalam lindungan usaha tu sempian diberi keberkahan. Lalu nang tak lupa kami mendoakan kepada adik nani pulang nang di hadapan karena pangginya lawan kawan nang mantan. Jadi nang lawan pian mudahan panjang umur selalu disehatkan mudahan tu nang bujang baik karudung ungu atau nang karudung hirang mudahan buan pian selalu disehatkan nang mana nang bujang mudahan tu kaina judul lakas mendapatkan. Jadi lawan pian ulun nang mamadahi lawan nang khususnya di muka jar ading nane ini nang bangaran kawan ulun ading Rusdi. Jadi lawan pian ujar nang ini Rusdi mantan pian beheri sebelum pang minggu pian kawin tu resepsi inya hendak befoto lawan pian hari ini istilah pang kata befoto belum belagi. Jadi nang lawan nane di muka kami madahi kasihan Ahmad Rusdi potongan pina patah hati padahal semalam ujar pian berjanji waktu nang bertemuan di bawah pohon ko ini. Jadi nang lawan pian ulun nang mamadahi bila pian kaina kawin amat bisa bunuh diri lalu hendak bertinjau amat nang tuh kabenyo cuman takutan ujar amat kalau kada timbul lagi hendak bunuh diri takutan amat mati hendak ajar bertinjau tapi takutan inya tinggi nang jelas amat Rusdi dingai kakak padahi sebelum pian belagi bebutuh holo hari ini. Jadi jar aku naik sabarai ikam bang Rusdi. Jadi nang lawan pian kakak nang mau ucapi mudahan nang bila kawin kaina laki pian selalu nang dikuati karena nang amat Rusdi kuatnya diakui karena rajin sanggup nang 5 kali. Jadi nang lawan pian ulun nang mau ucapi mudahan kaina pian apabila sudah kawin mudahan panjang umur sehat setiap hari mudahan
rezeki usaha tu sempian kaina diberkahi mudahan Tuhan pian selalu dilindungi doakan amat terus supaya lakas lebih kasihan Bang Amat bila nang pian kawin inya menggenang hari-hari mata nang bebenyuan menangis nang besambunyi jadi nang tak lupa mandihin ulun lanjuti jadi lawan dia ini seberataan kasihan amat terus bujur ulun bakawan ayo abang matai ngaran nang kita jodoh sudah diatur Tuhan mudahan Bang Ikam jodoh lakas mendapatkan tadi tuh sebelum madihin ulun lanjutkan ada nang amat terus cilai nang mamat dahi bila ada jadi ujar ditinggal ading nane berangai nang bebejuping minta nomor HP jadi lawan pian pulang ulun ucape bila imbah madihin hakun ka nomor HP amam dari amat terus jadi nang lawan pian ulun nang mamat dahi lalu nang tak lupa ulun nang walah yuti asa satu matanya sudah di atas diite jadi lawan pian ini saberataan kita nang bemadihin pastinya nang begayaan lalu nang tidak lupa ulun mau ucapakan ini Bang madihin sebelum ni madihin kaina ulun akhirkan alangkah baiknya tempuluh bapak ibu hari ini tak kumpulan kita Bang berdoa pulang saberataan bila ulun berdoa minakan buhan pian jadi nang tak lupa ulun mau ucapakan kita matihin hari ini dan lanjutkan bila ulun berdoa minakan buhan pian jadi Bang doa ulun mau mulai akan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad berkat salawat mudahan berataan kita nang panjang umur mudahan juga sehat mudahan sehat kita nang walafiat mudahan sehat kita pastinya di jalan taat mudahan kita rezekinya meningkat segala hajat kita mudahan kabul hajat mudahan berataan kita di penghidup berataan berberkat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad berkat salawat mudahan berataan kita dapat syafaat dari baginda yaitu Nabi Muhammad mudahan berataan kita ni selamat mulai dunia ini sampai kaina ke akhirat laka akhirat aja dimatiin ulun nang malanjuti kepada bapak ibu pulang nang hari ini jadi nang tak lupa ulun mau ucapakan kita matiin mungkin satu mat lagi hari ini bertahan karena lawan tuan rumah nang perjanjian kami batang hari satu mat bemadihinan sebelum panggina ujar nang naik pinang jadi nang tak lupa kami mau ucapakan kami pulang menyapa pian saberataan lalu nang tak lupa ulun mendoakan kepada Bang Ibu nang di bawah payung nang sambil bepandiran mudahan pian panjang umur sehat badan mudahan Bang pian selalu disehatkan lalu nang tak lupa ulun mau ucapakan kepada bapak ibu ini saberataan jadi dimadihin satu mata lagi bertahan kita nang tak lupa hari ini mau ucapakan banyak meminta rela maaf berataan bilanya kami ada nang kesalahan baik salah nang hilap mohon dimaafkan lalu nang tak lupa ulun mau ucapakan kepada bapak ibu pulang saberataan awafil khususnya kepada tuan rumah nang sudah mau undang terima kasih banyak nang lawan pian juawan tuan rumah kita mendoakan mudahan tuan rumah pian sakaluargaan selalu panjang umur selalu sehat badan mudahan tuan rumah rezeki dilancarkan usaha tu sampian diberi keberkahan mudahan berataan kita nang dalam lindungan apa nang ada
dikabulkan. Amin. Lalu alhamdulillah kita nang di acara harinya kada hujan, berkat nang doa kita awal tadi bisukan. Lalu nang tak lupa ulun mau ucapakan, mudahan nih acara sampai tontong dilancarkan, mudahan nih acara diberi keberkahan, lah keberkahan. Aja dimatihin kami nang melanjuti, mungkin nang mematihin satu mata lagi berhenti. Lawan bapak ibu ini seperataan, lawan Tuhan pian pulang ada di hadapan. Ulun nang tak lupa hari ini mau ucapakan, ini wabil khususnya kepada adik nani, bila ada tuh tak salah tapi dalam ucapan kakak minta rela atau nang juarine, mudahan tuh bang judo lakas mendapatkan, mudahan tuh nang bujang buan pian lakas kawinan, jadi bangsa puting ulun nang mamadahi, bila tuh sampian nang mana tuh di sana nang belum belagi, apabila hendak pian lakas belagi, masalah bang jujuran jangan terlalu larang, kahina mama mintai cukup saikong kambing atau saikong sapi, lamun talo larang lalakian kadeweni, apalagi wayah ini ngalih bener becari, lamun talo larang pian juan nang rugi, laberam sampai katuha kaina kada belagi, laberam pemburuk dingai bisa tak duduki, alah tak duduki. Aja dimatihin kami melanjutkan, ini nang tak lupa pulang kami doakan kepada bangkai bejual islilin nang film kada babanculan nang lawan kai ulun mau ucapakan, ulun mematihin tadi kai manawa akan isidin 2000 tuyat nang betulisan, mudahan kaya pian selalu disehatkan, usaha ispian diberi keberkahan. Lalu nang lawan pian kami mau ucapakan, terima kasih manglah nang lawan pian, jadi lawan Pak Haji ulun mau ucapakan, mudahan bang Pak Haji pian nang beretaan pastinya lagi binian, pian panjang umur mudahan sehat badan, mudahan Pak Haji rezeki dilancarkan, usaha sampian diberi keberkahan, jadi nang lawan pian kesini bang tuh bejalan, hendak ulun menjepai nang apa untai-untayan, jadi nang tak lupa ulun mau ucapakan, 10.000 bila hendak menjepai, kita hari ini kada banyak sawiran, jadi lawan pian cukup nang bersalaman, jadi nang pastinya ulun mau ucapakan, jadi lawan pian kami mendoakan, bepaling ka kami rakai na ada muhafian, jadi kayakan mangai nang ampun pian, nah tuh nang kita lihat cuman sebigiannya kawa ai baiti, jadi nang 2 biji tepat tak di dalam lagi, jadi lawan pian beburuk tuh bang pasti, mudahan bang pian sehat setiap hari, mudahan beretaan selalu dilindungi, mudahan beretaan kita lancar rezeki, nang mana bang kita di sini nang belum haji, mudahan beretaan kita kawan naik haji, nang mana sudah haji mudahan kawan 2 kali, alah 2 kali. Aja diwan pian kami mau ucapakan, nanlah nang tidak lupa salam berjumpa kita nang bertemuan, lalu alhamdulillah kami juga terhibur adanya tuh sempian, lalu nang tak lupa kami mendoakan, mudahan buhan pian pamanai nang sakawanan, selalu panjang umur beretaan sehat badan, mudahan buhan pian rezeki dilancarkan, duniawan akhirat beretaan nang salamatan, Allah salamatan. Lalu tak lupa ulun nang melanjutkan kepada bapak ibu ini
seberataan. Mungkin madihin juga kami bertahan karena sudah tuntung juayat naik pinang. Lalu nang tak lupa kami tadi berdoa sudah seberataan. Lalu nih madihin ulun melanjutkan. Ini nang tak lupa kami membawa pantun sebagai panutupan. Jadi pantun ulun memulai akan. Bila jerujuk ini daun cimempai, ikat lagi ini dedayan kain. Pamilanya jodoh hari ini sampai menjelang ini hari pengantin. Si 45 ini kuriting patah, ada patah sabila hendaknya dihingga kaca. Kita bertaat hari ini berdoa, mudah-mudahan tuh pengantin sakinah mawaddah warahmah, mudah-mudahan tuh pengantin selalu bahagia. Lalu nang tak lupa ulun mau ucapkan lawan bapak ibu sebelum bulikan, mudah-mudahan bertaat kita nang sehat badan. Adilain waktu kawa pulang bertemuan. Jadi nang tak lupa ulun mau ucapkan salah nang lawan hilap mohon dimaafkan. Atau atas salah kami dalam ucapan, atau bangsa salah di dalam pertemuan. Yang maulah biar dalam hati kada nyaman. Lalu nang terakhir ulun membawakan, kalau bang ada ini sumur di ledang, bolehkah tuh kainnya kami menumpang mandi. Kalau bang kita mudahan nang berumur panjang, mudahan seberataan kawa pertemuan lagi. Lalu terakhir ulun nang mau ucapi, kalau bang ada kain jarum nang patah, jangan disimpan ini di dalam hati. Kalau nyata ada kata ulun nang salah, jangan nang tuh dibuat buhan dalam hati. Salah lawan hilap mohon nang dimaafi. Lalu nang terakhir ulun nang mau ucapi, wassalamualaikum madihin ulun akhiri. Jadi nang tak lupa ulun ni madihin hari ini membawakan nang kedua kali sudah nang jasentian. Jadi minta maaf minta rela berataan. Wassalamualaikum madihin ulun akhirkan ilahi. Satu suara bertahan.